Da che bestia sarà quist'un? Bevet ingiavinà? Precis, quelles rumors fan las serps. Serps han un grand disavantatg. Ellas non han ingüna braccia ed ingünas chommas per caminar. Co son ellas lura bunas da smontar, di mena d'arrivar da d'un löv in ciel? Las serps han un grand talent. Ellas sun fitch movibles. Serps han in congual culs umans bler da püs spinals. L'uman avan 4 spinals. La serp può aver fin 400. Mincha spinal es lura collià con una costa, e las costas sun lura colliadas con musclas e cordas. Id ha da fatta differentes tecnicas sco che la serp es smuenta. Usche sco che no umans se van caminar plan o svelt, cuorer e siglir, ha la serp differentes metodas, tot tenor situaziun. Si des per exempel stret, lura es smuenta la serp in un möt, sco un orgel da man. Serps san però no dar fich bain. La serp da l'aua sera per exempel las foras nas e sa lura star fin un'ura sott'aua. Certas serps han da fatta rampignar o siglir. Usche ha la serp fin già adüna fascinar ils umans. Tanta roter per quai che lei è una delle unicas bestias ci sa smontar senza braccia e ciommas.